Omande share ye bema munyina akwaba. Yashe kota foforo asekra na ochi na ochi edikan adusua edikan ewo kota foforo mu. Yede adusua soronko na yede bro. Saa kota yi munyina ara no ye ne wo ba besua adusua bia wato ne din akristofo ntete. Adusua bia wo yi ho firi mu a enyeye. Na ochi mu adusua na tifi asem no ose edi nturo mu ntete. Menyi wa fidie ne mfiri ha ye beba sisia. What we're talking about is moral excellence. Some unimo onimpa onimbe why then why we no onimpa so say the nyame kan be be nipa wo nyame abono say onya wo etu nyame mra no they will get their consequences. Yebesan ama munyina akwaba bion se de biarada mode mu fidie edito London Ghana memenda akwanjefo Sabbath school na afei chosemu empensemu sane madikan aka enyanimo no ye hwe akristofo entete sakota mu nyinara eno adusua na ye no eba besua na otwi mu no ye hwe entete soronko a ehye efri edintrom ose education in the Garden of Eden edintrom entete eho adusua na yede bro na meka wo se sajumade yi se opese ohu na se onya ehum popoye na de biara da woni ye betimi edinkita ho akọ YouTube a London Ghana SDA Church sana akọ Facebook nso a London Ghana SDA Church Ghana nso Hope TV Ghana efa NF nso 3ABN for nso efa numbers bi egu yen ade no ase se opese ofre yen ana se opese wonya nkita hodie bia ana se opese asemisa bia wo ho na opese ubisa ofa numbers ni mu bia na ofra obi beje wo so na me kai mo se sa kota imu ana se bosumi miensan yi a edi yanimu yi yenim se memenda akwantwefo ekuo bi no mo wo ho a omo ye onyankopon adwuma yie pa ye befa sa bosumi miensa we abo omhu dawro na afi ede a kire amansa na omo hudwumadie sono a omo nso omo ye enti sahabo sumi we no ye fa nyum tufoku a ye from Advent Heralds say ye nyina say ye binom de ye bo ye beto sa ekuo no as far back in 1973 and asa ekuo yi yete ye omato nyum bebre munim omonyum ahodo a omato obatampa nyame enya medemaseda bema Yehowa omato nyum ebebre sa ekuo yi ate asafo makoma kunsia omde omode mbo omonyum to omusika omahoden ena omode ayesa adwumade yi nyina enti sa abosumi nyina ye fasa akwanya ne de abo dawro kese e de amasa ekuo yi na se wo a wonso obepese obetimi abo sa ekuo yi na adwumade suna omode asi omani so omuguso omoye no omonso matimi aye na enam sa aye so atimi age akra aba behye twedi ampo nyankopon edin animonyam great so wo hwe ye screen na bo nse numbers bi egu ase so opese oboa Advent Heralds na afi omudwumadi omudie no omatimi adi na ahye nyankopon animonyam na daache wonso watimi akase wonso waboa onyankopon adwuma ne bia obetimi afa numbers ni mu bia wofra obi beje wo so na afi nkitaudi bia obepese onyom bedi no woni omo adi onyankopon hira menyi wafidie no emfiri ase mienkoti omo nyom ne bi mra yaba yede adisua no mu mpensempense mu ade bebra mu Otujini amini eni dasu. Otujini amini eni dasu. Enede na matise Yesu risi.
Yesu mekoma kohenu na mehu majikwano mekoma kohenu na mehu majikwano Yesu mekoma kohenu na mehu majikwano Enti mikori Yesu ti mafudia 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 Miami hunu Miami hunu Oh, Mary, maybe the Zacchaeus. Oh, things say yes, riba. Oh, more things say no hundo. What tinta say wo hundo. Neso oh ye ni betieti we hundo. No go bedietu fudu. Oh, Mary, Zacchaeus. Mikori Yesu ti mafudia. 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 Mikori Yesu ti Mikori Yesu ti Miami hunu Miami hunu Ra Yesu dudia nasi. Oh, manene soja soro. Oh, kase Zacchaeus ende ufina me. Oh, Mary, Zacchaeus. Mikori Yesu ti mafudia. 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 Mikori Yesu Zacchaeus and his form. Oh, Katre Yesu me a tutu in the army babu. Semedi kontum pajo binadi. Me bohum brena. Oh, Mary, Zacchaeus. Mikori Yesu ti mafudia. 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 Mikori Yesu ti Miami hunu Miami hunu Ra Yesu basa seso. Oh, bede de boyefu. Aprofwe widi fwe bubofu. Enti brada bede. Oh, Mary, Zacchaeus. Mikori Yesu ti mafudia. 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 Mikori Yesu ti Mikori Yesu ti mafudia. Miami hunu Miami hunu Miami hunu Miami hunu Miami hunu yo omande share ye besan ama munyina akwaba na fe ye de sedastronko ade ama Advent Heralds enwuma omode adi yen adisia no animo se ne medical kan me wa bigger force stronko wo ha omoba beboa na ye de adisia yi mu empensempensemu ade abramo
and there's some share mensa nifa isu a me wo Pastor Louis Kwe ka me ho e wo ahase na fe say me bo etra Pastor Louis Kwe na me call Elder Hansen Asamoah na eti emfinfin eno na fe me botra na me call Pastor Jojo Bonnie and so na eti etro no hano omuna ye panelist da biarada omode omunimdie ebeta sa dwumadi achi Nyankopɔn adom nti wɔde ɔmo asan abɛka yɛ ho wɔ hase ndɛ yɛ de adesu edi kan wɔ kɔta foforo yi mu de ɛbro sɛnea madi kan aka no kɔta yi mu nyina yɛhwɛ Christian education anase a Christopher nteteɛ ansa na no ma yɛnkate yani na mema Elder Hansen ɛmɔ mpaeɛ ɛmayɛ agidifoɔ mo ma yɛmɔ mpaeɛ yɛnsosoro hene nyame wo a wofrɛ yɛn sɛ wo mba na yɛfrɛ wo agya na wokyerɛkyerɛ yɛn nea yɛnyɛ wodɔ nti wama yɛn kwan foforɔ sɛ yɛne adɔfoɔ nyinaa nkyɛ w'asɛm na yɛmfa so ɛhu nea wowɔ ma yɛn na yɛmfa mmɔbra yɛde yɛn a yɛdi dwuma yi ne nea wotie wɔ baabi a wiase afa na baabi ahyɛ wo nsa sɛ hyira yɛn na yɛnte w'asɛm ase ɛmfa mmɔbra wɔ wiase yi mu na yɛnim sɛ yɛde bɔ brasa na wɔn kronkron ka yɛn ho a ɛnkyɛ wɔbɛba bɛfa yɛn yɛda wase sɛ wotie yɛn daa na wobɛtie yɛn nso wɔ Yesu din mu nti amen Amen. meda mo ase mesa ma mo akwa ba bi ho yes yɛhwɛ kɔta yi mu a Christopher entity but adesua edi animu ya yi ɛyɛ edintro no mu entity before the yɛnhwɛ saa asemfo yi yɛka sɛ entity entity no yɛbɛkyerɛ mu sɛn ɛyɛ asemfo bi a mepɛ sɛ yɛbɛ unlock your understanding of that before entity yɛ den o titi obi yɛbɛkyerɛ ase sɛn yo panyi mi do ase pa you can't tear brofo mo ne beka say education nia ye chere ni say wo instruct ni pa bi wo chere no life skills se ne be ya wo betimi atena se asetena pa na wa ye fruitful aboa wo no ane ho ni nipa we ga we hia. Now, in particular, you can a Christopher entity na ye chere entity ejina Yesu so that is rooted in Christ. You present it through the lens of a God who created the heavens and the earth. Entity bibiri wo honom. Dodo na no omo enyi nyame ntum. Na ye chere no maybe. But you can't Christian education is education, but it is rooted in Christ. The fact that the God in heaven created, and when we sent, He sent His Son to come and die, and is preparing something great for us. That is Christian education. That is Christian education. Okay. Right. So for the so me simple so be on another way. Okay. So you can education in general. Me name say. Me kind of na say giving somebody something that he does not know, Okay. or unlearning the wrong things that you already think you know, Okay. or adding to the things that you know already, with the sole aim of changing the person and the environment they live. Me kind say education entity and say Oma ubi adefufuro bi a onimu da. Anase onimade bi woni tirim ba de no enye sa na tie nti wo change no say on learning the wrong and in replacing with the right anase onimade no eye but as I say odi become topping up what you know na ni nyina fapem ene ne aim ene say sa ntete no e ma nipa na aye nipa soronko free babia na owo dada no na watimi asesa de abobra na wasesa environment na ba bia wo na ono nso enya sa ntete no de ama obi foforo to impart on other people and na your friend no education this all the Christo de no ba and no so for actually I don't want to go there. That's right. Tina say all the Christo kwan no kire enipa senia onyame ehwehwe free.
Brilliant, excellent. Pastor Jojo, before me back, you be call your edition. Man, be so. So, can Proverbs chapter 9, verse 10. I yetaka asem no pa national anthem. Nyansan fiti ase. Eni Yehowa suro na okronkron no hunimdie no eno ne de eni ehunu. Eni mas asem a yetaka pa asem no in terms of addition ye be besua the whole quarter yi. Osha ene no as ayonkofa be ne wo. Yeah, me hu ayonkofa wo Bismarck ene say entity said the dikan achire education ase no. We say education na entity eni nyansa no. Ya ye bibia eben. And so you two different things because entity na wo pe no knowledge na wo be den. Wo pese wo akwa ana wo pese wunya ana se wo pese wu se wuni bibi no. And say Bible so say nyansa free ase eni Yehowa suru. It is me pese me entity bi eye papa. Adinti na me source. The source of entity nyame enti mi ko nyame ho a ono no be ma me entity a entity o do be ma me no entity papa entity so be boa me ama betimi atwen ben ama betimi awunu ama betimi ni na anante enti entity bi wo wiase pa me here education here but the source of entity papa education ni nyina ni enu eba under the sanyansa na nyame de be ma wo ama wo nsu ko tete wa wo betimi ate ase no ifri no ho ono ni the source of entity education nyansa eni nyina no se ansa na obenya no wo bra ne ho because ono no be dey wo bisa na o de be ma wo madam ase pam se mo bie kwata ni nyina addition na so agidifo se ne addition na kono ye hwe a Christopher entity we say nyansa nyina efiri onyankopon se wo benya nyansa na efiri nyankopon hu asema wusia no ene be ma onyansa no kwan ben so na ye nyina ye betimi afa so atete ye ma ye busiafo ya safo ma na Christopher entity ye so yetimi anya mu chafa eno ne sa akota ye mu nyina niema ye bebo so mako na ye mfa sa akota yi nko na wie no na ye nyina yetimi asua ade pakese pa afrimo ye mfa ana pastor okay great ye ntwaso ne mfa sha se free Eden se wo hwe nyankopon abode na ye taka sese na LNG White ekire no o kan LNG White enwuma ni bia o de Eden trumu e de gina ho ma te school dan onyankopon na ye ekire ni no ne mofra wo kire ma de na ye Adam enemu musua ho ade no ye na abode no emu classroom Eden abode entina che say school setting pass na LNG White e de etoto na per creation account no pastor so creation account na se na nyame bo ade ni sene oye Eden odi nipa de to wo hwa na botaye pa no anything. Yeah, Bismarck, bedwase pa botaye wasem ne yake. Eno mo nyankopon wo nye ade kwa. Ade bi onyame ye bia no botaye bi e wo hono a enu nti oye. De botaye ene wo ho ya enu nti obo onipa. Na me pese me kan every Isaiah itia eye eduanan miensa. Eni nchichemo a eye song Isaiah 43 verse 7. Brofonomo will say, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Onyami, a God of glory. Amen. And munyam hine. Na woboye man no nyam ye kan no nyama na ye kire adibia ye all inspiring adibia ye honorable adibia kai bia ni ho aha onyame boy se woni ye chene no nyam ye ni ankasa de ye ni no nyam bia woni ye chene no nyam na se bisa obebisa ne se bede na Adam ne Eve womu enya se no nyamyi emu chefa. How might they share in the glory of God? Mse me ka se enu nti se ne awokae no Eden trum ho no, it was like a school classroom nyami ba be church so they become acquainted with him. So ombe huno na emra womu esua nature womu hwe
the plants and the birds and the insects almost, then they are catching the glimpse of the goodness of God. That's right. They become awe-inspired. The natural thing is that they would like to become like him. That's right. So they grow in that glory. And it was a classroom. Yeah. And I would share and Adam and Eve. A teacher, a students of honor. Yeah. So that is what we find. Now, in terms of Botayeno, you will discover say happiness. And in the garden, a honor say companionship because so God created animals. And what can I say? Adam, companionship. And a very special way when even so Adam. Companionship. Yes. Tend the garden and keep it. I say, be a juma, and I say, who cry the amawe, maybe sometimes a juma name, but we jumani we are. Yes. Say juma edima we. Why ye jumano? When nije. Unyami wo pe Adam ni Eve ye yon into ma wo mu juma. Take care of the garden. And what mom responsibility was it be fruitful and multiply. What more could they ask for? Be fruitful and multiply. Spend time together and subdue the earth. Until nyami ewo adwenipa. No into a ball or nipa. Adwenipa. Who tell me and I make us on nyami wo hu adwenipa. And yes, so was as no so called nyami wo hu adwene. Papa. Yo, me that say, okay, Hansen, Enigi semwa ewoni a osofo kan ye eho ewo Eden ne se wo hwe onyame purpose a wo de bo ade a na eye enige a wo pese nipa enige na ye hye nanimonyam na wo de ba ye mre so a se yemfa ne se yenye no practical in our terms say from 6,000 years ago in our in Bible na bisi sabre now the wani bu na wo hwe Adam a ya bono a na boni ni ho the perfect world ultimately yes no na wo de hwe ye de ya boni aye ni say ya wan hwe kura wo ntia ase but ni jesem ne say all other phases of education tetiye bia school bia na say abodin bia obi a wabo PhD bia no we tracing the source no it goes back to new onyame abo either say or ye okita PhD and or ye doctorate or ye teacher in sciences in there na wusua abode mu ehwehwemu ade kro no a na Adam usua ho ade no eno na ene yesua ho ade abo hu degrees yes finances a senia adwuma wo de share ne nsa no eno na ene yesua koyanim enti say wo hwe na say ne kura no nipa adwen bone abamu kura ye degree no hwe normal hodo discoveries ahodo a enipatimi ya then you can imagine the school that Adam and Eve were going. That's right. Now we share the nature na nyame abo a ifiri in same straight away na omusua de na ye nigisem pa na so nigisem esa wo mu ni say opombone aba nyina no normal yesua mu ade di hu nyame ade no o se osoro akire onyame ani monyam ewie mu akire ne nsa no ekuma na normal obo ye nyina ewie mu horoso akire se nyakopon ne nsa no ekuma no enwanwa so we are still studying God's handiwork eno na ye guide textbook bia wo befa bia no wo befa ne main source no na a creation ya absolutely na source ne fi dina nyansa mfiti ase free no great meda mo asepa say agidi for ye share say ye hu se school edikan a ye te wo wi ase ye Eden na ho no ye school setting sene mo church no onyankopon na ye church for adisua for ne Adam no musua abode omo classroom na ye garden mu ho no mo bibia ekoso kama nyame ama omo instruction omo teacher ni ne ba no abekere omo ade to wedding ye we say munye we say mamu ye tisa wo hwe Genesis account na from Genesis 1 eba Genesis 2 ni nyina bibia ekoso but unfortunately Genesis 3 ekono teacher ni foforo bi ba mu ono so de na nkyerɛkyerɛ eba garden mu ho no yen kan kakra e wo Genesis chapter 3 verse 1 to 3
yɛntwe nkitawudie bi a ɛkɔ ho na mema Pastor Jojo ɛnkasa ɛmfa ho ɛwɔ adusua ntetie ya nyame tete ne mma ɛkɔ na afi obi nso abamu dins ɔno nso ne ntetie bi ɛbamu yɛnhwɛ Genesis chapter 3 verse 1 to 3. Nti Genesis etimiensa nkyemu ba kokosi miensa no nti Awurade asɛm ɔse na ɔwɔ yɛ anitie kyene wiram mu adom a Awurade Nyankopɔn yɛ wɔn nyinaa na obisa ɔbaa no sɛ enti Onyankopɔn aka akyerɛ mo ampa sɛ munni trom ha nnua nyinaa bi na ɔbaa no bua ɔwɔ no sɛ trom ha nnuaba no yɛdi bi nanso dua a esi trom no mfimfini no aba deɛ Onyankopɔn aka sɛ munni bi nso momfa mo nsa nka na moamu. Amen. Yeah. Pastor Jodo yɛnhwɛ saa nkɔmmɔ yi a ɛkɔ si na deɛ na asamba edi ntrom wɔ ɛfa ntete a Nyankopɔn na ɔtete ne mma yi. Yo Bismarck utimi hu sɛ de Pastor Kwe ɛhyɛ ase ka no nicely no Nyankopɔn na ɔmo teacher pani Adam ni Eve ene esua entity Garden of Eden ene school ya omo yeden omo wom said the lesson here no as a teacher ni bia no o use visual aid o use different resources ebe boa adesua no nti witimi say garden Eden mu ho no na ho afeye school mu ho afe aduaba wo ho eduasisi ho bibia wiase bia wo pese wo here nature said the hands and kind the heavens declare the glory of God and the firmament showeth his handiwork day unto day tear speed night unto night sheriff no read there's no language where thy voice is not heard me kind Psalm 19 verse 1 Koko 2 3 which means nyame abody or boy no obo no pepe nanso said the wo kan no bibia ekoso said the omani gye wa ma omadwuma omoye omohwe de ekoso emmoa edua no Bible me kire say owo bia bam intrusion onye oye uninvited guest won say obi we asi wo ye bibia wo che da top no invite nipa uninvited guest waba hobi na obaye no said the o announce ne entry no ne presence na eye di kan o say o shasia no onimi o shasia na say obusa no in a question form ampa say nyame say bibia wo hu bia nti mamu ni enso nya sa na nyame kan nti etimi ye den e kire wo no say oh da bi o nyame say edua na edua ba bia wo ha bia no yetimi ye den edi nanso edua na ewo eduro mu ha mfimfini no eno de o se me yenye den ho no if ntimi anka no se de na nyame e kan pepepe no o se edua na ewe den no o se me yemfa yensa nka o de bi kan ho ho no me yemfa yensa nka na me ni enso wo kan de nyame kan no chapter 2 of Genesis na o se mamu nye den mamu ni ebra anada mu bedi no be den mu bewu enso uninvited guest here friend or woyi anabonsam obamu no o se da bi wankasa or kase won say mudia you will not or the bibi beden or interject or the word be beden ebe shame anim you will not surely die enti utimi say obi abewuramu a o pese o say de nyame ye ne perfect no say de nyame create ye no ye wa ya amfre wo so ba mu no o ba be say na de yehu Tuesday lesson mu say de wo kan a o use Bible no me che so say caning Bonsam eye very canny eye baby a won say adada say ya kase deception bibi no kure na wutimi use wo skill because we use skill etimi dane ade ayaka no ana ade we ya mehu di say white wo say da bi ade na nhyeda anye white eye ben white ben nhyeda anye white nipa bi wo ho a wo den bonsam e was achede ne say no na ma ye den ye pamo ni free esoro ho na waba aye Bible no me yeti ase say lesson no me yeti ase say otimi ye den odada oba no if no dada no o ma if hu say den enyampa say wodo won saka ana wudi bia ye den ungu esan say if wamfa de nyame kan ye no seriously eno na me pese etiefo yeti ase nyame twrosem de nyame aka bia no eye no kure o say my word will not return to me what void. The word of God is sharper than any two-edged sword. It can cut asunder nyame de waka bia no eden ebebe mu ba hono if wamfa nyame seriously it is a wo nyame ka bibi na wo mfa ni serious na wo Kristo som kra wo som no
so wunye serious about it uye ni biara uye ni biara enko wiye obehwe ase say the forefathers na den ehwe ase ba se wugina nyame twrosem so anade nyame aka no say said your kind pepepe sa na medi so a menuanom nyame so be den obema wo sa hoɔden no obema wo kokwa ma hoɔden no ama watimi ne na nya sa relationship a wonye den on tenhwe. Good. Yeah, Pastor Kai on say adia hupa ma ye nemri and now bon sambe ye on say sometimes exaggeration so cause you problems. Say ne nyame aka no na ye pese ye ma no eye so ne nyame nka ye no ye twimu na ye de bia keka ho na ya ma na ye onyame se udia ubewu time na wo no kasa no so na owodua no so na ne ho aka dua no na wo nwu yi ndi se wo ka kire owo no se ye de nsaka na ye bewu na ono so ne nsaka na so wo nwu ya then the next step no say enya metidi kura no a there shouldn't be anything but na nyankopon ka se wo nsaka ubewu osu wudia edu betimi ate say Adam cry they share say Adam cry they share in same no na say 1 year and there was no problem. That's right. And then you problem problem we. That's right. There are so many people believers are one ebeji nyame asem wadi but they are over there looking for some information bia and yes so they should look for nti ube ya no so no hwa internet so me koken kan book we no o source ne sen obonsam na aba or the Bible na keka ho but the 6th book of this book we kura ye free mu one book we kura ye free mu makoken kan say na eka but ni onyame pese ye hu no or the amaye and that is what exactly he gave to Adam and Eve. Na Eve when nyina nyame asem so pepepe no ope say obehu obeye inquisitive atra ni nyame de ama no ni ekọ wie no eti agide for in our contemporary world no mesre wa wutie me no ye nyame obo ade na netie ni ba bia o ba ofre ye ne bai from out of nowhere eti owo tumi bia say Genesis to Revelation no obe preserve wa mayen say eno na enye ye guide say o ko prepare ho say book no kura ye kan bo mu no kura no bebre wo ho a ya mfa nka ho nti wo ko pre hu a wo be kwa ko hu ne bonsam de ma if ni bi that's right ebe ma problem great custom so yeah de be em ngonwa say wo hwe adebo in tromu ni onyame bo ma onipa eduaba wo honum it was delightful ni a obe hunu say ni a obe di it was delightful onyame pe onipa ye yes enye bone onyame ambo ye so ba be say ye na em wan say adenti no nipa ntimi ntie onyame sie men die eduaba yi na obi abeka se wudi ya wungu usi amasom no kwakodi yes wonim se na ye kase ebi a ebebo Eve kwadu na Eve anya de na ebe kan se bebre ye ne anso onyame kasa kire yen konko no mo nsa so menum kakra mebo enkonko fa obeyire usi na ma nyame krati ase nyame ti ase sei kubeda memeda oni passe da bi kwesi ada utwene ho awonti ase adenti ebe yesa onyame we ho adwene papa God is benevolent nyame pe ye yo na yesu ti mo nyame aye wa asundwe besi ye great me da mo asepa se mo akan fa sa asem ya mo akan mfa eno ane bone ne faroban so antie any exaggerate unnecessary exaggeration ne se ne hansen ka ye kopanim die bi wo baabi ne nyame anka ye de ka ho because nankopon se wudi na obi wo nso se oseme ye mfa yensanka nipa no ni wudi nkomo so odadua no so wanwu na chese ma na sema o ka se nyame ye trofo no ebam na chese be convince se o ka mpa se nyame nso wanka se mensum na chese obetimi ne wo makura kodisi so wase o enya wo hwe o si di mum na me de mendi ende ye twensem no mu na fi ayira nyame asem no na fi akofa ensem bebre eje abremeda mo asese moche afi yento aso ne enhwese ne ekosi hansen se obekan Genesis chapter 3 4 to 6 na Genesis 18 years and chemu 9 ekosi nsia na o se na owo no ka kire oba no se enye owu na ubewuo na onyankopon nim se da ubedi bie no mo ani bebue na mo ayese nyankopon ehunu papa ne bone na oba no hunu se dua no ye se wodie na eye aniwa fe
na ɛyɛ akɔnɔ na ɛbɛte ani nti ɔte na ba bi na odi na ɔde bi ma ne kunu na a ɔka no ho no nso na odi. Great. Amen. Great. Now what can one kasana I mean adusua bɛn na ɛwɔ subsequently the ACE. Good. At this point, you know, like I said, Bruni say the conversation is progressing into a climax. Okay. Nkomodie no ekonanim kakra akudu point bia afi point of no return. Nia yakeka from the beginning, you know, on say ye sha ase no. Na Eden perfect. Yeah. Na obi a wotie me one hwe a wotie yen no one hwe a obeka say asem amokan dia it looks like say ye scene no are shifted from one episode ako another. Ne man no ko ba ne say a transitioner a free choice. Onyame bo nipa no o ma nipa the choice, the power of choice. Yeah. Senka wa ma yen choices anka ye be ti TV remote control na control yen. Na eno so ba mu a there is no love. Obi ani ho obetimi aka kire me say wo TV edo. Nobody. And una obetimi aka say wo do TV because say be apa wo pesa TV no. But TV no. If you say TV no etie wo mra wo akoso. Yes. Ontimi enye choice say waso emi nso. This I say. And I say uba fie o hia say o hwe me na ono ankasa aso. Ono aso ne ho. Eno kra no census say no ye census ni bi ba no census ne na de so. Ne de so. Eti ne pese e kire ne say bibi ye inanimate any power of choice no odom mam. Na ne pastor Kwe ni pastor Jojo chirechire mu aba Eden no so ne say onyame boy yen wo odokwan so. Say school na e wo ho no teacher ni no a oye nyankopon. Abofo no a wo mo ye co-students and I say compatriots. Any nature no na ye textbook, any Eden na ye classroom. Na Adam and Eve are no mo ye class members students no. Wo mo nyina na mo relate with love. Na say odo betimi aba mu a just a choice ba mu. Na brebe na choice be ba. Choice nso kire say choice bia eye mienu. Papa and aboni. Yeah. And at this point no transition no free papa num aba choice of test no. And until onyame ye test no because diano na hwe nim o. I believe say diano na hwe nim but a choice of what test of choice say who choose wine na odomi ampade a obedi masem so. Eti coming back to the story no. Obonsam enim na obonsam with two purposes. Nti a ode yes a na edi kan ne say onim say ofiri soro heaven ene waba. Wa chinchin sase ahodo ni nyina so. Boni a wo ye no wo soro no onim say wo ye boni tia onyame a. Wo ye den onyame ye do nanso the consequences beba. Eti for him ni nyina modi ba ye nyina ne say nipa onyame abo no say onya omo ma omo etu nyame mra no a they will get their consequences. Na ne na onim what he was not privy to any the plan of salvation na the Trinity no edikan ayato was say nipa kura ye bone a mefa kwan we so akogye omo adwen a ono de ba ye nyina ne say I'm going to destroy them once and for all. Second point na e wo mu ne say me pese me di nipa ebeka me ho eti ne aim a ode ba ne say onim scripture no oni ne nyame akadada oni masem bi nyame kan ye enti ono ba ye no obetoto Eve ano na nsem mienu bi wom ne edi kan ene say oye direct opposite you shall not surely die. Yeah. Surely die. Number 2 ene say semudi aduaba yi a mo ani bete na mo behu papa ne bone hu nimde. Now, so asem no rengi if adwen because Diana na see ho no na ne din e de papa ne bone hu nimde bia. Yes. Eti if no for her to know that and say oh ne ne wo kan ye no korrekore because say Diana kura ne din no nti me di asa na be ye. Na osande to aso ehu kura ne say mo be ye nyame. Eti instead say onipa ebetie nyankopon de ne ho ahye nyame tuhia ase e woni sumu no opese obeye nyame. And this is where we have it today. So who say nipa nyina so retie nyankopon asem na ne ekoso yi ene nyame ni ho ene nyame asem no kura na hu hia ne na me pese I don't want anybody to dictate my life for me. Over Western world na the entire people don't want to listen to God and say why should somebody sit somewhere and dictate my life for me. Adentia onipa pese oye ni nyame e woni mu. We want to listen to our own self and selfish desires. Enunti say yes ade a na ye nyame asinchen. By the na nanka if betimi aye.
before anka obedru sa climax no sabre no na enti se ndempo a yenti nyame ni o God was always ready. Okay. Ne omuni nyame nya animu kasa enti se obi aba be ka asem a efa nyame ho a o se enti se ya de be na nka se if or straight away run straight back to God. Na ko bi se nyame se eja o ma ya de se mate ade foforo eti se cheche ni mu. Eve never did that. Asem no ko so ye ni de. So yehu bi na ane nsem a ye ti wo internet so ne ye ready ne amanfo eka o ti ben bo hye mu obi o ho 7-day Adventist spouse na de magya mi ti nyame ngi nyame ni because nsem bia ye de a ye dwen se eno ye papa esen wo se wonje Bible ni obi na twiro ye ba book na wo ko kan ya wo de counterate Bible no so obi so na twiro ye. So why do you go and accept that against God obo ade no? And this is the same thing Eve did. Enti ejide for ne yesua wo ha nyina ne say education say ne ye kan ye no can be of good source and of bad source. Say free nyansa mfitiase ni nyamesuro no mu a ebekwa ko free nyansa ni bientra so mfitiase e yo bonsam a yetie no na ukotie bonsam wa education no mu a wo end no be say if mo de no in the end no ebeka tew away from the source of God, Christ. Inti education ni nyina no mo se bibi wo ho na kire wadwen ne wagye different tete no a okwanhweni ya na Kristo ni ne wagye ne bibi kire wadwen na ne yeke kan twetwen wadwen mu a go back to the source. San ko nyame ho ko bisa ne se asem a wo kan ye ni ne emetiti nie eti se nyame ene ho kronkron so ebe ma wo wati ase na wagina wugidie mu. Amen. Amen. Me da bo ase pa se ye be ko ye ni mu se ne na adisua na che na gidi for ye gusuara ye hwe edi ntru mu ye hu se suku a edikan titia bia edikan e wosenka ye model edi ma wiase nyina bepem sambrei na afi ye hwe adisua no ye hu se sese de teacher ni foforo bia ba eden cheche foforo aba adisuafo na ntie ni teacher ni na ode tro honom no asem enti ama sese na ato ape honom aye basa nema enkoyie sese abewie ye nde pastor okwan ben so na ebe fa so na yesatimi regain ni na enam ntru da yo ba ye be say ni eme okwan ben so na fi se sambre ye betimi afa so na santete no yesatimi I get back to those education. No regarding tromo ye hwi ni ana onyame ahihya ma ye no the beautiful hall nkitaundia na ka onipa ni onyame enya animu ni animu. There was nothing like that. The harmony onipa hwi ni nyina na ye nyankopon we odum form obrohuno for. Amen. So for jojo kai say even answer onyame bo onipa no na wa ye hihye so onipa efumu a obeba abeje nankwa enenti nyame nam Yesu so Yesu kabra sembia no so betua bone ho ka ene mfa woni na waye uji Yesu tuma ubenya bone fefre ubenya nkwa ebesi wiye. So through Christ Jesus we who should die have hope of eternal life. That's right. Yesu na asebisa a ewo ho ne se edien na ehiase yeye edien na ehiase yeye na yakinkan no ewo 2 Peter. Okay. Ewo 2 Peter chapter 1 openi ubebui ho na amayene a 2 Peter chapter 1 na mepese ye kan every verse 5 2 Peter chapter 1. Petro mama etosumienu itiba kunchemu enum ekono ye anti na monso mommo modin nyina mfa nka ho na monkyere mogidie no mu papaye ne papaye no mu nimdie ne nimdie no mu anidaho ne anidaho no mu boaseto ne boaseto no mu nyamesompa. Amen. Ne onyamesompa no mu onuado ne onuado no mu odo amapa. Amen. Okay, from verse 5 no to verse 11 no, it is just so beautiful. It is just so beautiful. Waka jidi asem. Yes ye nya jidi ihihye onyame aye enam Kristo so ji enkwa no. Wo se nya bu jidi. Se nyame ye nokwafo.
nyame e yodomfo nyame wodwene ye ho nea waka no obeyo o se enya sa egidie no nanso entimi enso a ukase wo gidie wo nyame mu a na de mpa na wo kire no wo gidie wo ne mu se he will provide and into nkokofa odua de nkonko wia obi nkonko sisi obi ukase wo ye kristo na ji nyame di na kwa wia obi ade a na wo nyine ni na wo nyine ni and into when we talk about faith has to show in obraye bo ma enedi we kristo ni ma enedi e ho na Peter wo ka say add to your faith virtue. You can't virtue. What we are talking about is moral excellence. And you know, basa. To my semi po boni sisi no debi. You know, wouldn't me yes sir. Would you yesu dear add moral excellence and then knowledge nim dear. It takes us back to the Garden of Eden. Onyame pese yesua ne huno natural kronkron ni wa kan ma wo ho na kan a nyame bekasa kire obeti nyame ni nyame wodo obekasa wo hia kwankyere bia nyame wo bekire nkonko bi se obi no na da kan nyame ebeda ne dia kire. Then he goes on there and he talks about self control. To knowledge add self control. O sa wo no utimi hye wo so wobetimi a kire obi se won new nyame echi a wo no o se wo no wo hye wo so na wo no lead by example. So self control ye key. Kristo ni na odi wonu ekun akayo na sefo wo no yire no no bia no eye obonsam se. Then to perseverance. So I won ye be hia or how ne atete, but we must persevere. COVID-19 abe man nipa bebre akoma etu nipa bebre yem hihye wo mo but we must stay the course yem pa ba in the assurance nyankopon ye nokwafo. And then he goes on, he talks about brotherly kindness and love. Ukai sa no man nyina na was if these things are yours and abound, you will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Which is sa no me wo ho no mo a yeah, barren. I don't know how you say that. That in tree. Ne wo mu ni say Kristo aba bewu atua boni ne hoka. E die na Yesu ye gi Yesu atum. Ne atena se asetena ba. E no be boa yen. What we lost in the Garden of Eden will be restored. Amen. By the grace of God. Amen. Great. I'm saying yemre no ntino pastor yemfa wo sorry so I'm say Peter san eboy enkokobi wona nyankopon asem no omo mfanya hwe na ne nyame beka no omo nso omo kachia na na say omo mfanya ne wo say ede no so we can 2 Peter chapter 2 2 Peter chapter 2 9 and 10 na yen kan bibi e wo honomo na nhwe asama Peter e kan wo honomo Petro ngoma etoso mienu etimienu kichemu enkono eni eduno se awrade nim sede obeyi wona wode ferie som no afiri sohwemu na wama watwen won a won tene aso de won asie atemuoda ni titire no wona wodi honam akire efiri ho akonomu na wote tumidie atua woye eniyedenfo ahopefo won ho popo wo say wobeka animunyam ho nsemone. That's right. Amen. Kan sem animunyam ho nsemone omo ho popo sankofo no de nyankopon ebeyom pastor asembe na Peter e ka che ne fa sorry addition me twa na tiawa say unse Peter shase no oka aba atro adifo omo beba omo ba be den say de yihu wo garden nim no say de osefo ne ba ya obedada oba no sanso nye wa atro adifo a omo namo a omo so omo ye den de nyame pese entity anase nkyerechire opese yihu education mu no omo so ye den omo say niema enti de nyame aka bia wotworo omo so ma adwen se omo ye den omo bese no ukai 2 Peter oka ma ye scientist se de kane na osoro abofo a omo so omo ye den omo call against nyame asem no Bible say nyame anye den one spell mencheso no omo say the restoration pastor Kwe kind but the nyame kan ye bia ne the consequence ebebem into uyi omo frio enti sanso na 2 Peter ma ye ka se omo so omo ye den the spices of authority
you know mo ukoso yesa there is coming a day wonso no we den ye bese wo but se wobetimi atwe wo ho afiri sa atro d4 ene omo nso omaye den omadwen se nyame ene ma omo ye bia no omo bese no nyame said there was also going to be a sweet destruction of omo yesa atro d4 no and so lesson in my chain say however nyame said the pastor Kwe kind nyame wo do sonko bi a restoration o say nyame nim onim said you obe deliver obeje ne ma free bone ho o ma yenye den yenya nko pemba bi a ebe den ebe ma ye cry ye cry nti true education no o san ka sentete ya ye ka wo Kristo mu no nyame wo kwan a obetimi atete ne ma ama wetimi agye yen ema yentimi ema sa otro adifo no emme plante de enye no kure ewo nyame asemu entwe nyina enkosai mu etese de hanse kamri bi se bonsam de onimo onimpa onim de wa den wa hwere ena onimpa so se de nyame kan ne bebem enti ono nko ampeso ko the thief came to what to steal destroy to kill and to destroy enti esi enso ye den ye ase samre ye wo nyame twrosem no ye boye ho ban yesua no kura ne ma nyame ho kwan no timi ye den otete ye se de obeye den obetimi agye ye nyina ye nkwa amen for 1 minute enye kakra for authority ne dia no on say unfortunately no nea obonsam eye wo aging ne say obema if Adam ne Eve ede onyame authority abafam because omo be say nyame a then no mo hye nyame asebiem sa na waya throughout ages no ade abedru ne it is ne obi pese authority a onyame asem a o de sha ase free say on pese obehye bibia ase enti ho na wa wutie no ana ye nyina ese ye hye ne nso anytime a honhom bi beba o mu say ne pani bi e ka say yo osofo ana say bible ana say amanso difo ana say bible a eka na wo de honhom bi wo mu say bibi obi eka bia o ya ba preso chese emfa ho una wo de bia obeka na correct no then you are in a very dangerous ground because of 2 Peter wa na Peter ni abrepa o sha ase free so yiri no e de free abofo no so e de ba ya be see sankrofo no the spices of authority so omo de omo ni omo ya no enti adofo no bro mo asihye nyame nso sha ase and the greatest authority you can have in education is scripture ade bia wusua ho ade a e kire wo say ene bible no bo ebra no be careful because of on some you can wo eating no you shall not surely die eno we ka ho asem foforo but hwene so say obema onipa atoto onyame asem but the greatest authority in education nyame asem that's it my idea pa say yembre no achen amsiafo yeda monso ase munyina ase say mode mafidie e de ato London Ghana memenda akwanhwefo djumadie yi adusua edi kan e wokota foforo a ya sha ase ya tunu din education and ase ntete no e na ye de abroda sende ene de tosu mi no so e de ebebremo onyankopon enhira munyina Pastor Kwe ebebo mpaye ehira so amaye yo momaye mompaye ye nyankopon ye da wase wo paji enti abribia wo bibi ka kire yen wo namadesua so a kire yen se wo hya ase no boye wo wenu nyam na wo nam education so twi adwene ababese wo so se wo ayemye wo yemye we are domfo you are benevolent God and now bon sam beki kansem nene abewi yense nenso ye do wase so nam Christo so abewu etua bone ne hoka and the wu tete ye na ara bre boa ye miemre ye ho ase hye otumi ase ye nya suti mawo na esienyi ye no na etwa ye ho hye nyina koso ane hra ye etiefo awotie nso meet them at the point of need. We ask of you in the name of Jesus. Amen. Amen.